July nili thole ni ani a bazar thlir tu te chibei ule kumsang ni sompakwa April niriat khan BJP chuan Lok Sabha in thanatana an manifesto an tlang zara an manifesto chu a hminga kumsom sari panga atin huna India tana thutiam som sari panga ti an vua chuta chuan India ramdan puya Jammu and Kashmir tan bi karorel na san pek na Article 370 le Article 35A noi bote triple talak dan siamte kumsang ni le somni pahnia India ram lo nei tu te thar chu ale ta ti punte kumsang ni le somni pahnia chuan India ram chung ko tin ma ni chen na in nei tirte National Highway omsa kumsang ni le somni pahnia chuan ale ta ti seibelte Ayodhya Ram Temple sakte ba ka India ramadan inang tlang Uniform Civil Code mante atelani India rama Uniform Civil Code manani ma chuan mipale meichiate in tuklan na thailawang ti chu BJP ngai dan ania kumsang ni le sompakwa Lok Sabha in thandon khan sarkarna siamani chuan tunlai hun in herdanglam zel mila in kai shroina thaber duan chua chudan pakhat UCC chuan India rampum kai shroyan tumthu an soyani nakum kumsang ni le somni pali hi Lok Sabha in thanpui nei hun alo ni le ta a BJP hian kumsang ni sompakwa an manifesto an zialan lian tham deuh te chu ti hlo ting to in UCC hi an lati hlo tin lo ania tun thani somni atanga August ni som pakhat chung hian Parliament monsoon session nei ani dona he session a hian BJP hian Uniform Civil Code man ani theinan Parliament a bill an pulut don ani Lok Sabha si janga somli le pathuma BJP le National Democratic Alliance NDA an thurwal pui te hian si jathum somnga le pathum man nei meka he UCC bill hi putlu ani chuan eptulamin engang po in du lo ma se ban pharin atlang don tho ani nimin khan Parliamentary Standing Committee on Personnel Public Grievances Law and Judicial chu BJP MP Suhil Modi howin UCC chungchang ngai to hian an thu khom to a heta hian Law Commission of India in Uniform Civil Code chungchanga hriatirna ti chho chungchanga Department of Legal Affairs Legislative Department le Law Commission in angai dante an soi ho ani India rama hian namsang sang kan khosa a mani sa khwa namdan le ni nabik nei theu kan nia India dan puisiam tu te po khan dan puyan duan lai khan chu chuan za wangin min shud rual lova kan namdan le sa khodana kanin kai shoi theina turin zalenna min lo pe ani chuti rual chon dan puisiam tu te chuan in nei in then le ro khom thuwa India ram min phuar khom tu tur dan nei chu tha antia ma second din munin alazirri lovin nan shebok sia chuwang chon dan puyan siam laia man ngal rum tur ni lovin abo ruakina zirhuna manatan dan pui article somli le palina namsang te mi huap kim vek tur dan in angkhat Uniform Civil Code chu anda ta ani Muslim meichia te hian an nam le sa khodan noya chep riawan in hriata wangin UCC hi man ani theinan ma an la ve renga India dan puina phalsak angin an zalen na le chanvo humhim sak turin Supreme Court po an nor all lo ani bermaya chutinga kil khata tanga norna om verenga wang hian Union Law Ministry po in UCC man ani theidan tur zir chiang turin Law Commission lama thu apetani UCC hi kan sa khowon theule kan namdan ma kanin kai shoi diet na thak thleng na tura duan ania hei hiti hlo tin ani chuan nambil le sa khobila in kai shoina kan nei mang hian in nei te in then te le ro khom thuwa te ro kan in rel thei to lowanga a aya dan dang UCC kan ti hi man ani to don thung ani Islam Christian Hindu Buddhist le sa khorang sang won tu chu dan pakhatin min thunun to anga chutiang bokin mizo vai gorkhali Assamese le namsang sang India ramzau em om ti dan inang lo le in person lutuk te chuan ti dan pakhat kan hmanga keimani namdan big mangin ro kan in rel thei to don lo ani achunga kan soi to angin India dan pui article somli le palin hnoya Directive Principle of State Policy mangin UCC ro man na hi alo nei diam to a India rama mi cheng te hi namle sa kho thuwa kan pher ema wangin kan lamang lo mai chau ani
dan puya tlo chan tu le tran phung tu ra om sia wangin BJP sarkar hian man ngei du in kumsang ni le som pakua Lok Sabha in thlan puya manifesto anda chu ti hlotlin andu ta a anni tan chuan du om reng po ni alununga chiar po in atamber anni miawa masen ham tlem jok le sa kho zui tu nei tlem jok te tan chuan UCC hi dan mang khong ani theina tam hle don ani he dan du tu te chuan India rama cheng zong zong te hi dan pakhat manga kan in kai hruai vek hi ramtana tha a namle sa kho dan sang sang te en hian mei chedin mun an hnuai hnung jok zela he dan hian mi pa le mei chia in ang khatin min da don ani India rama cheng zong zong te hi criminal law pakhat hnuaya kun sa vek kan ni to wangin UCC man hi thil thar te vakani chong love an ti ani heti lai hian du lo tu te chuan India rama hian namnun phung le zirang sang sang nei kan chenga chutiang mi te chu in nei in then le ro khom thua kan in lung rual vek theina tur dan om theilawang an tia namle sa kho zui tu nei tlem jok te chuan India dan pu in an du zong ber sa kho vuan thei tura zalen na pek right to freedom of religion kal tleta an ngai boka mimal le chung ko ro rel na tur thila sarkar on in rol theina ni wangin an du lo hle a namle sa kho zui tu tam jok le tlem jok te shur rol thei tur dan duang turin namle sa kho tam jok le tlem jok te dan le in kai hroina han po khom chu thil ol lai lo le thei lo tluka an ngai boka thil sang sang jinga bong tal khap thua te sikul le college zirlai bua tel tur thlan chungchanga te jihad chungchanga te po kan in lungrual thei ri lova chu wangchon he dan mang tur hian India mi puitaril ru ala in pe lawani anti ve thungani vai tim puin an mani din channa tur le ham thana tur zong ni an hria da wang le Hindu Rashtra Hindulal rama India hi siaman du naril ru atang chuan ti puitlin an du hi a om viawa mase namle sa kho won tu nei tlem jok te ta ne ro chuan thiam taka dan manga min chim ralna turani thung ni in alang the ani kumsang ni le som pakua Lok Sabha in thlan puya an manifesto ani wangin Prime Minister Narendra Modi chuan tuna hian UCC chungchang hi asoi war hle to a mithen khat chuan UCC mangin miril ruwa rin hlelna le hlauna an tu meka engtin nge ram pakhat hi dan pahnia kai hruai ni theyang kan dan pui po in chanvo in ang asoya Supreme Court po in UCC mang turin rotna asiama eptu te hian UCC chungchang a hian vote bank politics an khelani ti in India ram hun sang sanga athu soina asoi kual mek to ani All India Muslim Personal Law Board AIMPLB Muslim sa kho betu te mimal dan chungchang athu nei tu chuan UCC man hi an du lova an do don ni in nan soya UCC chu India dan pui lai mu ne na in mil lawani antia India ram hi sa kho le nam sang sang om naram mania UCC hian Muslim te chau angong don lova Hindu Sikh Christian Jain Jew Parsi le nam tlem jok te angong vek don ani antibok India ram dan pui duang chuak tu Dr. B.R. Ambedkar Khan UCC chu India ram dan puya omin state thu nei na ni ti awangin chu state ta rural tu te chuan Muslim emo Christian te emo namle chi sang emo in an do dal theya chu tianga an do dal chunga man lui tung tu sarkar chu sarkar a takani ang ti karing ti in Constituent Assembly a alo soi to a chu ti lai chuan sa kho sang sanga a ran pa in en kolna dan sang om chu tha ti lo thu soin in tluklan lo na in thlir ran na le thil dang tam tak thlen tu ani chungin engwangin nge sa khona hi kan chunga ro rel tu kan man rengang kan fundamental rights nen po a in kalani ti in a soi ve tho bok India rama UCC mandu ber tu te chu middle class Hindu te ania ani hi India rama mishing tamber vote nei tamber ania hengmi te vote an mu theinan hian BJP hian sang ni le som pakua khan election manifesto a UCC man hi an tela mase kunga chungin UCC chungchang hi an soilova achan po India rama hian UCC man du lo nam sang sang an tam velu tuk ti hi BJP hian an hreveka chumi te chu hun lova ti lung oilo an du lova in thandon tak taka chon nam tlem jok te chu lo lung ni lo ma se Hindu tlim puilom na siam chu in thlan lea chakna ani thei ti an hria da wangin nakum in thlan puya ni le to a kumina an soi rilian le tanta ni in na soi thei ome
India rama court ro rel na sang ber Supreme Court chuan UCC man hi arot renga chuti lai chon India rama ro rel to party te zinga India ram puma dan inang tlang man tur duang chuak ngam man lom lova Supreme Court chuan India ram puma dan inang kan man chuan sakho le nam hrana wanga dan sang kan man engemaw changa ngai dan inang lo siama boina chok chuak tu chu ti to pani anga India ram mi puite kan ram dan laka kan rin omna po arwal khai theidon ani ti chu an thulai pui ani India ram dan pui hnuai a hian sakho sang sangin kan sakho le kan sakho dan te kan zuya kan man phalsak kan nia UCC man ani chuan Mizo Christian ni maila Christian dana kan in nei big arem to don lova India dan Hindu le Muslim baka sakho sang sangin an ti danang khan kan sakho biak nena inzom na nei kan dam chunga kan hun pui bera kan ngai kan in nei na chu kalpui angai dona India ram dan pui article somni pangana le somni pakwana chuan sakho khat betu pol te chu an mania in buai puya anti dan big po kalpui phalsak an nia UCC manani chuan heng article te hian omzia anei to don lo ani BJP sarkar hian uniform civil code duang ani chuan a Hindu ngunang ti hlauna liana namdang le sakho dang betu te man turin Hindu in nei dan te chu UCC a hian tel aniang ti hlauna chu Hindu ni velo teril ruwa alian lo thailo ani tuna hian tribal pol somthum vel chuan UCC manani chuan tribal te namdan noibo ani an hlau thu sain UCC an du lo thu an au puya heng tribal kan ti te hi Mizo ten vai kan ti zinga mi ve thote an nia India rama tribal law lian tak tak panhi Chotanagpur Tenancy Act le Santhal Parganas Tenancy Act te chu UCC hian an noibo wang ti an hlau thu hi Adivasi Jan Parisat Pol te chuan an soi ve me kani engpo ni se tuna re chon kan dan in Trump man tur UCC berpo chu duan alani lova eng ange ni a huat emo hlau emo tur te po au mem ti te po zir chian thei po alani chung lova lo hlau viaw emo lo chi ai chiam emo kha omzia a om lova chuti lai chuan India rama cheng te hi sakho le nam thuwa kan hrang na sa a chu wangin kan zawai zom tu UCC duan hi thil na mai ni don lova atam ber Hindu te du dana duan ani lo chuan a dik thei don lova Hindu tlim puin an duanga an duan chuan namte naw le sakho dang betu te tan mani sakho le namdan kalsan kha thil thei ani big don silovati in mithiam te pon in hniala ngai dana sang na same kani kan thutlang kom nan chuan UCC chungchanga hian huat turemo hlau turemo chi aina turemo ala om lova ril rufim tak ne na lo in chiar zawa a rezok te thu soite po ngai thak ne mangai ti hi ni sela ngai thatu tamberin UCC chungchanga hriat tur tlang pui kan hriat na ni nge kan be seya kan chung te le kan thian te po in an lo ngai thak ve thei nan kan video link te min lo share sak turin kan nge na cheu bazari lo thira wangin kan lo me